UMnumzana Morgan Richard UTsvangirai wathutshulwa yingwe ngombimbito mhla zilithumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni seMaswingo. UTsvangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephutshe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwemunye emulini kaMnumzana Dzingrai Chibwe Tsvangirai lonkosikazi Lydia Zwaiba Tsvangirai. UTsvangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokhela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. UMnumzana Tsvangirai wayeledlabuzane lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wake waba kubandla leZanu PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi ezeCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla leMovement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba ngumholi walo. Phose iminyaka engamachumi amabili libunjwe ibandla leli, uTsvangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuso kaMnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe uMnumzana Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces. Loba kunjalo ibandla leZanu PF lokhe libusa likhokhelwa nguMnangagwa. uTsvangirai ubethembise abalandeli bebandla leMDC ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZanu PF kukhetho oluzayo loba nje ebengaphathekanga emzimbeni. Ubuciko bokuba yinkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTsvangirai aze abumbe ibandla leMDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale leParlamente ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale leParlamente phose angamachumi ayisithupha 57 kwathi-ke eleZanu PF lathola amachumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla leMDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla leZanu PF liphose libe ngutshikilo bhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. uTsvangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Lokhu kwavela sobala emthethwandaba ukuthi wayekubunjelwa libandla elibusayo elase limesaba kwezembusazwe. Wayetshengise isifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Esenqothwe nguMugabe ngomnyaka ka-2002, uTsvangirai wabotshwa ethunisiswa kanengi amacala anjengokuthi wayebangela ukuba kube lobudlwangudlwangu elizweni kanye lokufuna ukugenqula umongameli Robert Mugabe. Wadedelwa ngomnyaka ka-2004. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTsvangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchotozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa echotoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amachumi amahlanu ekhulwini 47.9%. Wathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amachumi amane ekhulwini 43.2%. uMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTsvangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasotsha labasekeli bebandla leZanu PF batshaya abantu okumangalisayo kwabhubha abedlula ikhulu, wathi abanye babaleka emzini yabo. uTsvangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTsvangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo. Waphendwa indlela yokubumba uhulumende womanyano owe-Global Political Agreement okwakuphehlwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community eyakhokhelwa ngaleso sikhathi ngowayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki. uTsvangirai wachayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kwahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Wafungiswa ukuba ngumkhokheli kahulumende weZimbabwe ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2009. Kungakabi izinyanga ezintathu esengumkhokheli kahulumende, uTsvangirai watshiywa ngumkakhe unkosikazi Susan Tsvangirai wabhubha engozini yomgwaqo ehamba laye. Basebeleminyaka engamachumi amathathu betshadile. Phakathi kweminyaka emihlanu kubunjwe uhulumende womanyano, uTsvangirai lebandla lakhe babukwa kakhulu ngokuthuthukisa ezomnotho kweleZimbabwe. Kodwa baqothozwa ngokwehluleka ukulungisa ezokhetho.
loba nje uTsvangirai wayekhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2013 waphinda njalo wanqotshwa ngumgabe wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula kancane ama-60 ekhulwini 61%. uTsvangirai wenelisa ukuthola amavoti ayisilinganiso sokungama-34 ekhulwini 34% ukhetho okuthiwa kalukhutshwanga ngemfanelo nguhulumende kaMgabe. Kodwa-ke ezinye ingcwethi zombusazwe zathi lwakhutshwa ngemfanelo ukhetho lolu. uTsvangirai wahambisa udaba lolu emthethwandaba kodwa wagcina elususa njalo esithi usahlolisisa indlela ezitshiyeneyo zokululungisa. Ngaphandle kokudumelana leZanu-PF kwezombusazwe, uTsvangirai wehluleka ukuhlalisana kahle lamanye amalunga akhe okwenza ukuthi amanye abumbe amanye amacele ebandla leMDC. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTsvangirai lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lweSenate. Ngomnyaka ka-2016 uTsvangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer wahle wabikela uZulu. Ngenxa yendlela ayiselatshwa ngayo uTsvangirai wakhuthazwa ukuthi achiye isikhundla sakhe ngoba bethi angeke enelise ukumelana lezombusazwe lokukhankasela ukhetho. uTsvangirai wabambelela ezimisele ukuphutsha labantu kukhetho. Ubetshade lo nkosikazi Elizabeth Macheka Tsvangirai. Wathi esefelwe ngumkakhe waveza ungaziphathi kwezesifazana. Bekubikwa ukuthi ubengena lapha aphume lapha. Lokhu kudanise abantu abaningi kweleZimbabwe lakwamanye amazwe. Okwayangisa kakhulu yikuthatha kwakhe unkosazana lokhati yakarimatsenga wehlukana laye kule sikhatshana esincane bebonke. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu lomgabe lebandla leZanu-PF. Okumqoka apho zakuthola isicoco seNobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Utshiye abantwana abambalwa lonkosikazi wakhe unkosikazi Elizabeth Tsvangirai. Abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami nguKips Dube.